Miss Problem yang kita berkuai kibiku, tentang kumandang orang teramok sebelumnya ngasih baru pau pijeri. Su agreement yang bersama kawan kami yang serol sing, imalon nak dokter Manipur bersama yang dah tu umat tadi yang dokter ni hai nak dokai seroki mati lagi tambah lagi. Center Force sing Manipur ni hanti kro hai nak World Manipuri Women Federation mati lagi kongdok ni. Status dah ada thok diwa thok kasi Congress na Cookie Melton sing su orang mana thok ni hai nak BJP na maral shape kasi. BJP na masai maral konsenjana bukan nak dihai Congress na BJP na maral sirle. Lalu na Delhi dah lokan suci lioi terang itu lagi. Uji mampu ngelo Paulo Vilesi. Hau kiba me thagi tang lagi hau duna Manipur thok liba Iran si hoji power Russian ba namdri ba si India amadi Manipur lenga na thosa da begini mana masina Manipur ki lenga pai ba lusing ba amadi Mihut Singh ngasidagi Delhi da satpiraganu loyena ngasidagi numit mangani phawgi manungda lenga asigi Lusingda Singh na assembly mifam ama kawgadabni haina ware lawkhre Manipur da thokli makalu ki irang asida Manipur da khundariba phur khringmaki nupi singna kari thogang logani haibagi wakhalonda nupi khaktagi roga convention ama lokmai serunda sinduna iwayama sumang lila sanglenda pantokre loyena India madi Manipur lenga na Cookie Melton Singh ga tong kiba su agreement da yawi ba sana kangon amadi yan seror sing imalon handok tuna Manipur ki praja miyam da sin batunga atu matam da ye thoklagani haina so longai sharuki ma ke degi law thokre ngasi pantu kiba convention adu sarya kiba wangal oi singi ma ke degi like lesu haitaba singna lenga pai degi leiba kasi batak maka ole masimak da senjao pai singna sel khar biraga miyamu henjang na pi leibagumna leheli besi asi karigino laikan mera thokpada maming tagi thor labadi aikoi gi apun bagi khudai ama panthok kada thabak sing panthok panga loroi Manipurda khundai ba kuki phurup sing asi yellow phurup ni haiba miam da yabang ngamloi haiba wapun sing su phonuk laki Dem College of Arts ki principal professor CS Silaramanina Women Convention asigi moderator oiduna wangloi kun manga na phonuk ki wapun singi tongan ba ware town loi loki Whatever sing adugi adudi Manipur ki nupi ki look putting mak banner amagi makhada posing gadamani later sathri ba mihan mipum sing asina sokhali bas sing ngapthok na ba India lenga na phongthang amata dapat tamana India lenga na dai ta pugadamani kuki khulai pai sing na bunker semjil liba ase India lenga na khud takto kadamani lanjen na liba sing mashagi yumda hanjin hangadamani khulai pai kuki Melton sing masak thangdokna khulai thadu khandaga Hasil tanggadabani state asida lenga leitabagi phibam asi kangon naiba lenga leiba phibam da hanjin hanaba India lenga namasek thokpa thok paket kadabani Manipur da mireba ki music khandok naba India lenga na akhan naba thok paket kadabani state asida separate administration bi bhaisi India lenga me yarwidabani paramilitary forcing asi misang nikai naiba thong sing Yexilanga Laptoki Gadabani, Low Singi Tabak Security Force na Napaga, out of Gadabani, Minister MLA Amadi, Lukil Single Singer, Delhi the Satpa, Tingadabani, Myri Sing, Gipunsi, Them Singer Kabadi, Langagna, Director Lobadabani, elected Oliva, Mute Singer, Mid Mangani Gibanuga, Assembly Pungan and Haba, whatever singer singing. Cookie terrorist singer Kabu Maru from the Amangata, Ton Kabatunga, Cookie Singer. Meeting singi yam number eba license noising single labor sanami yung lai from the cookie terrorist singer yakai tingai don't know the lalong torpaya haina tazabia power likun aman highly power sitabri as in the mitunga matunda metin ha saniro noising sing the kakatula pandal torusing tenganaba section clay naha sing noising sing the sankiva aduda Manipur police mera pai amadi kurungapa or sing so thunjun high
अमुको की प्रेसिडेंट पीएच नंदो लुआंग हाइग्रे हौजिक सथरिबा लाल असि प्रॉक्सी वार मने मसिदा अखोइना येंगबा असि करमना ओइगदोरिबनो कनानो हाइबसि मयेक सेंफाटबो मोंग मद लेरगा लाल असि सथबि मोंग मद लाकै मपुवेना म्यांमारिक समत पर नार्को टेररिज्म ड्रग कार्टेल्स सिंगा स्पॉन्सर तौरगा खुलाई पाइबा मयाम अमा थाजिलगा मणिपुर सु तौरगा लेबा कुकी खुलाई पाइबा सिंग खमरामना पुनसिलगा सथरपा लागी लालोनी वाफम असि ngasi The Ideal Club Tela Kathela host soiduna pasway de lay but tongan club utra taruki upon public convention ama Tela Kathela pakok pa thoromda mahal phono ki bani pasway kendra ki tongan no thong kyari la pa bio cha kya sar yadna pakok ki convention aduda nando na makhata aduna lalomasi listening ge sura kutra by the pakok ke taromda gi marik la sin hana thor ki bani masida ikoina lagi sem sahauda bana lalasi mayam gari bani Manipur इतिहास ngasi thode balala si top top makhalamadi lalasi maitei khakki nate maitei singi thamak sang muda kota hinga na sathuba lal nate maitei singi phibam phagat na sathuba lal nate Manipur ya punbari satam ka bi aroi thugai bi aroi haibani lalasi da ngayon sin si kitang kumna yangom jagadi aikoi gi thangal jen punamak manglanda thogal karung sakpagi phim de re hanasu mahal konoki ngasi convention adu da tongan ba akhang haising professor and sanazawa Nithungja Lancha, the Singba America, Yadna Wanganki, Tunda, Convention Aduna, Manipur is so correct to NRC, implement of Misam Harpalepu, Habiyauna, Tomantuanba, or a gasu, Loki. Hokiba, may Umdagi Hokiba Aduga. Kedaway, Logani Haiban Namdava, Kukilau, Basinga, Maite, Mite, Purukim. Mathakta sathariba lalasi central musung stage lengakna lepan bangamdre lalasi na hojikti landamasi gi singya tamya lawai thawai punamak akiba phangna mai saklei mai asi kanaba imphal mayonda leiba isil ina punamak CSO sing amadi maira paibi imai bil punamak singya tamya gi miyang amata oina pusin bagi matam yore haina Committee for Peace and Social Harmony head of discussion gi god convener Bukharman Samrendra Singhana phongdokre Watching Kadam for Peace Sports Complex ta hangdokliba relief camp ta lanjen narkul laiba Mahirush Singha tum hitna bagi sinanaba polam sing Camp Blooming Higher Secondary School Khawo ki founder chairman Kundrapam Major Manganga kunsina kre polam sing kusina bagat mari lenana Major Mangang hai Mahirush Singha tungi jati sigi yumbini Mahirush Singh like tamba phangndaba yate mana tamning school da tamjarga su mahaki magi dagi tum hitna bagi boina mateng pibani Relief Camp the Labor Singer Tavuk Suningba Yarugasu MMRC Unity Park Kamukta Masamasaga Salaba Tavuk Pina Sam Sari Hansu Mahana Makata Fonoke. How's you told when young mother for a Tongan from the Hangoki Relief Camp sing the San Tangan Polam Sing Mating Oinaba Panabazar Mercy Daughter Leva the Women Cooperative Weaving Society Limited Tengman Big Rahina Secretary Natalo Costello and Heidi Lamjao YIB Youth Association na Maying Lamjao Makhalekai da Hangdokiba Relief Camp Lotus Club Yang Melikai Arika Club Amadi Tanga Singha Mera Paivi Look Anina Punna Kusamana Hangdokiba Relief Camp Singa Polam Singadu Piram Kivani Haidi Whiteon Gram Panchayat Sidulangasi Panchayat Sigi Manung Sada Leba Whiteon Lamkhai gi Kanan Devi School Dagi Whiteon San ki lambi gi nagyata usara kaya thakre 1 month of week mari lenana pangthokiba usara thabagi throm aduda panchayat asigi miyam social gyaki thromi matangda wangaludna Whiteon Gram Panchayat ki hani pradhan Kukhrambam Surbalan hai malingi oina holkiba ing asagi khalasi kahendanamagi pandamda usara thabagi throm asi pangthokpani aikoi khudingna sinda khakta natana thabak oina u thabagi hainabi thamsi Utharbani Haidula, Hakiba, Udu, Kingnava, Honadravadi, Uthariba, Adugi, Wahan talk like day. Uma Pumari, Panduna, Upambi, Ama Nabiri Bakanabasing, Panganaba Honasi, Nasi Tariba, Usingasi, Uthariba Musing, Asikataginate, Uthaba Katana, Malengi, Honokiba, in a cycle, Kanmungam, very Hansu, Markonoki. Manipur the drama Tawduna Center ki yaka ngayga legiriganu Central Force kaya Manipura Laglabasu Irang Namthadre Makoina Lakliba Si Sabat Tingnava Lakpuga Manare Central Forcing
Hanbiko Haina World Manipuri Women Federation की माइकेदगी फोंदोक्रे ngasi Manipur Press Club ta pangthok paw infam da federation asigi spokesperson Ningthongzam Kavitan hai election matamdana drama ama irang manungda drama ama tobiganu chief minister amadi MLA Mr. Singna drama tawduna lebiganu makoi maselgi tokhai politics topiu Manipur miyam kanna sabsana thabak paikhat view chief minister na irang asi Rosina state force in the order piba matamda irai lai Rosingani irang asi laksin nabani haiduna masing tingam draw central paramilitary forcing kaya Manipur da order piba asigi kanaba leitre makoina chief minister banglo MLA minister gi yum ngaptuna leile irang mafum da satuna sinko gi military sing takukna su honade makoi di saba tingna bala ko manare Mia ngawin debo orbadi Manipur dagi hanbikro Assam Rifles singna kuki singi nakal da laiba thong asi center na thingna ba onaga da bani hai ki mal makha ta na hai India government Manipur da divide and rule policy sanam pudata le view India ki foreign policy da Manipuri sing victim hengano missing khai naiba mong da duty toriba Assam Rifles sing Manipur dagi athu da thok view Manipur gi rang asi hafta amagi manunga Rosina bhona view na trabadi akan ba conjunction lagani hai ki Kalau birang si tenana bagi dalam CSO sing usin biro si minister na matau ningtina taudrawa central force sing putok pikro nupa thok taba si minister sinok biro haina waithau dagi hau kha phawba leiba club tar ga nipan gi apunba body mitai communities joint coordination committee gi women wing gi market gi phongdok prklei thawa hawka kethil da mausabum Numidang yai tuna kun sang bagi thabak ta sarup ya tuna ngarang numidang Maitai Community Joint Coordination Committee gi Women Wing gi Evam Indrani Kawi member mana phongro pada thani heze ko kalu ki irang asimu lakshina ba haiduna state lenga asina kausilaki ba central forcing asi mathau tawgre makhoi leina aikoi gi loji loya ga ngasi phawba irang lep taba amadi Misimina letra thopa sina takpadi makoi gi tahun thopa thogang adu nithina lohon ba ngamdre haibani maramasina chief minister na central forcing asi tophok pikro asuk lurba tanpham asida aikoi gi CSO sing asina tokhai satpa sisu tobigano amatoina punsinna satpiduna chap manaba khongjang amada saksin minersi hanagi ram asida Manipur gi loji loya kaya da lenga asina bisam mayam gi namukta kari kaita lobi doge haibadu Pendabdagi semester bu yaning debo kaya phongdok narakhiba adubu semester NBA na mahaki semester gi resignation tawagi maramasi atamna thawal amadi kasingu badram pikhibe adu akan mo kandem tawi imphal amadi thawal mayor da irang leite santi leire hargasu Manipur gi loji loya kaya da nuti nimit khudingi mikap mirau kolgi paw letra tari basira Manipur asibu santi leire haina loba yaragadra laiba phim asira Yumgi awana puno tungoi narum laga lambi sorokta isa inaw sigidamukta lambi sorokta tholaktuna ahing yarek liba ima ibel singbu persar tawbiba semester be nasi mapiam pa oibada matik sakre la nasi hek thorak padagi ngasi phawa nipa thong mating leina thabak amata tobung amdraba matik sa semester amani matik sa droni na pham konro lebirganu miambu nakpi senbigo ngamgadaba atopa amada sinabiro natraga praja khoina leba singapserage kuki military sing Ishala Tenazarage, Minister na Pusilapa, Central Forcing, Loto Pigrohaina, Ponderly. Bispo District Lariban Doctor Lift Irrigation Gate, Nito Pongdagina, Naran Sena Amadi, Nito Pongdagi, Contojam Powder Satdiva, High Canal Gate, Matata Low, Uribasing, Hosik, Top Kamuki, Iran, Sinamaram, Oerga, Section Satpinava, Bisnupuri, Deputy Commissioner, Lauren Bikram Singana Ponderly. Waktu masih orang Bisnupur Minik Secretary tu lewat DC Bisnupur Conference Hall da ADM Bisnupur Hanjabam Bobby Sharma yang na pangku kiba pau informam da DC Bikram na ponu kibani DC Bikram na maka tatur ponu kibada moirang High Canal amadi Ningthongpong High Canal gi mathakta law uribasing section na satnaba thasigi tang amada SP Bisnupur na High Canal gi mathakta law uribasing ayuk pung taruk makhai dagi na nungtil pung mari phawa section na satnaba order thok bisulai bani High Canal gi mathakta law uribasing na district administration police amadi security gi ayaba yauna sanction biganu Ningthongpong dagi tera khongsang bi phawgi manungda
हाई कैनेल की मथक्ता लौरिबा सिंगिदमक्ता सेक्रेटरी पर्सन यांखै डिप्लॉय तौदुना लेरबनी हाईखि डीसी बिष्णुपुरना मखा तारदुना हाई इंडियन आर्मी बीएसएफ एसएसबी अमदी सीआरपीएफ ना चटोक चसिन तौदा प्रजासिंगना अथिंगवा पिबिगनु मरमदि सेक्रेटरी पर्सनल सिंग असि प्रजागी पुंसी अमदी लंथुम नाकनबा संगतपनि लोइना हौजिक थोलिबा कानून की इरांग असिदा आइन कायना बंकर सारिबसिंग थुगाइबगी थबक सथरी हायदुना सरसापुर की एसपी अमदी डीसी दसु पाव फाउनखिबा लेरे हायनसु डीसीपी एल विक्रमना मखाताना फाउनखि बीजेपी की प्रेसिडेंट ए सरदारना सु की ग्राउंड रूल दा करी करी यावरी हाइबा फाव निथिना खंगदबगी मोंगदा स्टेटस दा टोगिबा हनकी इरांग असिबु कांग्रेस ना कुकी मिलिटेंट सिंगा सु तौनरबना थोपनी हाइना मराल सिरपसि बीजेपी ना मसागी मराल कुसिनबा होनजबनी हाइना कांग्रेस पार्टी ना मराल सिरक लई हिरमसिग मरी लेगना नसै कांग्रेस बाउन ना पांथोकपा पावी पामिसिंग उनवा अमदा एमपीसीसी की वाइस प्रेसिडेंट एल तिलोतमाना कांग्रेस लेया की मतमदा हौदोखिबा सुअसि स्टेट असिदा इरांग थोकनवा खुयेक पिनखिबा नते कांग्रेस लेया की मतमदा सुअसिगी मखादा मणिपुर की सिंग डिस्ट्रिक्ट सिंगदा शांति पुरकना लाखी लोनना इंकुमजा लिसिंगरिगा सुना ट्रामा दा आईएलपी की इशू की मतमदा सोसापुर थोखिबा इरांग अदुदसु सुगी ग्राउंड लसी निंगथीना नाकना सदन बना कुकी मिलिटेंट अमतना थोरक लगा सोसापुर अमदी अटोपा मफमदा लेबा मैतै खुल अमतदा अटैक तोखिबा लेते अदुबु हनगी इरांग असिददि लेंगा असिना लॉ एंड ऑर्डर नाकपा हैतबा अमदी सिंग अमसुंग तमगी मरीदा अफबा मरी थंबा ngam खिदबा अदुगी महि ओइना ngasiदी थानिरो सुरवा इरांग असि ngasi फावबा लोसिनबा ngamdri लोइनाना इशू असिगी मतांगदा नमित 15 नि मनुंगदा वारसिन पुरकनि हाइना लौरंबा होम मिनिस्टर अमित शाह ना करी मरमि दमुका स्टेट असिदा अमुखना लापा ngamdribano हाइबा असिसु अचौ वहंग अमा ओइरि असुना बीजेपी की स्टेट अमदी सेंट्रल लैबा लुसिंगबस सिंगी पुक्सेल सेंगदबा थोंग सिंग असिना ngasi स्टेट असिदा थोकलिबा वाथोक असिगी वारसिल पुरकपा ngamdraga कांग्रेस पार्टी दा मराल सिना होनरपा असि तौबिगनु मदुगी महु थमोय सेंगना इशू असिबु वारसिन पुरकना होनबियो हाइखि मथक मखा ऑन खबा अदुगुमलबा सिंदु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नोंहालगा 28 दा चुरचानपुर दा मयाम गाइदना लई अदुगु ऑनरेबल सीएम चखिदे ऑनरेबल सीएम करम मफम दनो साइड प्रोग्राम में यावनी एक्जेक्टली मदुगी रिमेंबर तोबंगमद्रे अदु मदुगी प्रोग्राम द मीडिया की चिलेनाव सिंगना चुरचानपुर करी थोकनरगे करी दमक्तनो सीएम साइड चपी दबदी हाइदा हंखिबा क्वेश्चन दा सीएम न खुंखिबदो मकोई मसेल की पॉलिटिकल गर्ल्स लेनबगी पॉलिटिकल राइवल सिंग मसेन तौनबनी मदो ए म चेनदे हाइदना हाइरगा मा खुंखिबा बतमदुदा थासिगी मरिदा खुलुंगानबा चरकिबदगी थीब खंगदना लैखबा सेमाइजिंग खुनो अवांग लेकाइदगी सवल सेम ngaleiba amasong इरेंबम सिंखै nganba anigi asiba haksang imung manung sinabio haina misi asigi matang sem khiba je sina lenga ki puning singsilakni iram asigi mari lenana ngasi manipur press club ta pangthok pawang pham amada jc asigi convener thingujam kiran meitei na hai bemire ani asi mang khaba matung social media da kuki militant singna tamthina olaga hatok pikre haiba miyamna khangdara wafam nei masigi matang da jc amadi imung manungi miyoi singa semester ga anirak उनबदा सेमिस्टर की माइकेदगी लगानजिन खांदोकनबा अंगमबो पाइ सिनदन थीरी हाइबगी थाजो पेरखि अदुबो मितैगी सनबिदा लैखिद्रबा की थौरम सिंग पांथोक कदबा मरमना अतुबा मतमदा असिबा हक्सांग अनि अदु असि इमु मनुगी अवाबा येलगा अतुबदा मतमदा सिनबियो ngasi सेमिस्टर गा अने सुबो ओइना उनबा मतमदा सु सेमिस्टर की माइकेदगी तोंगा तोंगानबा सिंगनिंगाय ओइबा मफम सिंगदा थीबो हुंबगी थबक सथरी हाइबगी थाजो पिरक्ले लैखिद्रबा मियोय असि ngasiga thana numit taruni surabani serak asida Indian Army na asiba haksang phangle haibagi paw ama media gi kuthangda lana paw phongliba asi media singna asumba khangri paw phongbigano loinana thiba khangliba me ani asi thibada amadi imu manung da sinabada mateng panggoina CSO amadi laikai club मेरा पाइबी सिंगना हयेंग मेरा गिल बेरेली सत यु हाइकी हजिक थोगी बा कालु अनिगी इरांग सिगी हरफम एपिसेंटर ओइबा कांगवाई तोरबुंग फौगकसाव इखाइगा थंगना लेबा क्वाक्टादा मैतै पांगल कयाम अशोक अपन असियाना कया यावरिबा असिबु
यानिंगदब फोंदोक्लदुना क्वाक्टा बाजार लैरिबा दुकान सिंह पुंग कुमरी ओइना सिंथा लेपगी खोंग सेंक्शन खरे सिंथा लेप सिगा मरी लेना ऑल क्वाक्टा यूथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट MDS आलीना नसी पाउमी सिंह उनबदा फोंदोखिबदा होखिबा मे तांग अहुमदगी सत्रखिबा काल अनिगी इरांग से क्वाक्टा बाजार मयाम अमदी ऑल क्वाक्टा यूथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ना थेमजिंदुना हानगुमना नुसी सानना लैमिननबा अमुको अमदी यूकोबिट अनिगी लिसिंग मखादा अंगम थाकता होनदुना लाक्ली मखाता नसु होनखिगनी इरांग असि हरफम एपिसेंटर ओरिबा कांगबाई तोरबोंग अमदी फवक्साव इखाई की एपिसेंटर ओरिबा क्वाक्टादा हौकिबा जुगी तांग त्रांगा की हिंग नुयाइदा कालुक अनी नोई कापनबदा हाइड्रोपम मरुना पानबदगी मैते पांगल अमा सोखिबा अमसुंग जुन कुमाथोई दा क्वाक्टा मोरंग तुरेल मपालदगी तिदिम लंबीदा बोम पोखाइबगी थौदोकसु मियोय अमा सोखिबा अमदी हौकिबा जुलाई तांग अहुमदसु काथ्रोपा नोई मरुना पानबदगी सोखिबा अमदी जुलाई तांग 3 तसु क्वाक्टा वार्ड नंबर 8 ता माइरोय अमा नोंगै कापना हालंबा अमदी असोपन के यावदना हॉस्पिटल सिंगदा लाइकनदुना लाइनरिबा सिंग असिगिदमक नुंगाइतबा फोंदोकसरी असुमना मेते पैगल सिंगी मरकता असोपन असियाना के यावरिबा असिबु यारिंगदबा फोंदोकतुना ngarang जुलाई तांग 9 गी नुमिदांग पुंग 9 दगी नंगसी जुलाई गी तांग 9 गी नुमिदांग पुंग 9 फावबा पुंग 9 गी ओइना क्वाक्टा म्युनिसिपल काउंसिल एरिया दा लैरिबा दुकान सिंग सिंथालेपी होंग असि सतबनी हाइके अमरोंदा मणिपुर हौरि सथरिबा नार्को टेररिस्ट की थोंग मानबा लान असिदा क्वाक्टा अमदी क्वाक्टा गी अकोइबदा खुंदामिनेबा मैतै अमदी मैतै पांगल सिंगना अमत्तो ओइना खुसमनदना मतेंग पांगरगा क्वाक्टा एरिया दा थोंगलिबा थोदोक सिंग अतुबा मतमदा लोइसिना होनरगनि हाइना मैतै पांगल इंटेलेक्चुअल फोरम बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट नासिर खान नगसि फोंदोखरे वाफम सिंग असि क्वाक्टा म्युनिसिपल काउंसिल की ऑफिस ता पांगथोखिबा पाउ इन्फॉर्म अमदा नासिर खान फोंदोखिबनि महाग मखा तान हाइकिबदा क्वाक्टा म्युनिसिपल काउंसिल क्वाक्टा मोइरांग तुरेल मपाल फगक्सौ इखाइ ओंग लेकाइ तेराकोंसांबी खुदेकपी ट्रोंगलाउबी मोइरांग अमदी ngangkhalawai gi lusingba kayana punduna क्वाक्टा म्युनिसिपल काउंसिल टाउन हॉल दा ngarang pangthokpa mifam amada waret asilo kibani mifam aduna क्वाक्टा एरिया दा पांदब थोदोक सिंग मखा ताना थोक्तनबा लेगा नसु स्टेट अमदी सेंट्रल फोर्स सिंग marang kaina thambiduna mathau thonbiu थास की तांग 3 ता क्वाक्टा म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 9 दगी मयंगबम रिकी सहित्रा गतरेत अपोपा इबुमसा अंगन बायुक्ता नोंगन कातनो हापीख्रे ngarang तांग 9 गी अयुक्तना बॉम्ब अटैक तबुना क्वाक्टा वार्ड नंबर 8 तगी युखाइबम वारिस खान सहित्रा 9 अपोपा MD अयुब खान तीन सोनख्रे जुन कुमार थोइदना क्वाक्टा मोइरांग तुरेल मथक्ता सावा पक्का थोंगदा बॉम्ब पोखाइ हंदना क्वाक्टा वार्ड नंबर 3 तगी सहित्रा मा खक्तंगाइबा MD अल्बास अपोपा लेखिदबा MD मुस्ताक तमथीना सीमयान सोनख्रे असिगुंबा मिरेबदा सोकपयाव थबक सिंग मखा ताना तौगिरगनु मसिगिदमक मैतै अमदी मैतै पांगल सिंगना अमतोइना लेमिनरगनि अदुगा क्वाक्टा अमदी मसिगी अकोइबदा खुंदारिबा मियोय सिंगना मियामदा सोकपयाव अमदी मियामना यादब थबक सिंग तौबा थेंगरगदि मदुदा थोकपा अफफतगी दायित्व मसा मसाना पुजगदबनि हाइकी अदुगा लोयना थोंलिबा लान असि अतुमोतम दलसिंदुना तंगुलैताव मणिपुर अमा ओहेलसि हाइकी पाउ फमदुदा जमाइतुम उलेमा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की सरदार सुबा मैटे पांगल इंटेलेक्चुअल फोरम की एडवाइजर मौलाना इलाउद्दीन क्वासिमी मैटे पांगल इंटेलेक्चुअल फोरम की वाइस प्रेसिडेंट MD जियाउद्दीन अमदी अतै थौमिसिंगसु सरयाखी मरिक चुम्बा स्टेप लौखटपीदुना मसी अथुबदा ओरेशन पुरक्तुना मणिपुरदा लैरिबा छात्र नहारोल सिंग माही मसिंग मरम चाना तंबा यानाबा सिनबीबा प्रजा सिंग लैता लाइरा सिंग वारिबा मयाम सिंगसी मसिगिसु तंदु लैताबा पुंसी अमा पीबीनबा सिनबीबा लोइनना समाज असिदा लैबा मिपुम खुदिमक्ता मसिगी नंगिबा वाना मयाम से मसिदगी काइथोकनबा सरकारना थुबा मतमदा ओरेशन अमा पुरक्नबा सिनबियो हाइना अपील तौजरी ई पाउ तेमांगु मणिपुर की तरफ से फाउंडेशन डे की थोरम गसे नोइबु पुराना राजबाड़ी दा लैबा राजा दुब्रा सिंह हाई स्कूल की ग्राउंड दा पांथोखरे थोरम अदुदा सक्सेस स्कूल खुराई की प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील देवा जेनिम्स की ब्लड सेंटर की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के गुरजीत अमदी ई पाउ तेमांगु मणिपुर की प्रेसिडेंट के ओमेश सिंहबा मरुहोइबा मियोय कयाना सरग्याखी
थोरम हंबी मनुंग सना सही असगी बॉसेम अमदी कोसेम न लोवा क्लास 10 अमदी 12 एग्जामिनेशन सिंगदा मितै मये थांगता मणिपुरी जगोय अमदी इसे नोमाई सब्जेक्ट सिंगी टॉपर ओरेक्लवा महिरोय सिंगदा अचम खुदों पीदना इकाई कुनो मुखी थोरम मनुंग मरि लेना सक्सेस स्कूल खोराई प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील देवना अवा अना तारबा मियाम नमतिंग पांगनबा लिखतखिबा लुक असिना अवा अना तारबा मियोय सिंखक नतना लंदम असिगी पुवारीबु मसक खंगबदा मरु ओइबा सब्जेक्ट ता मिथोय मेहन तारबा सिंगु पुनिंग थवतबा असि यामना मरु ओइ लोनना मैरोय सिंगसु पुनसिदा माइ पापा मियोय अमा ओइनबा इसागा सानबा सब्जेक्ट सिंग लौबसि यामना मथौ ताइ हाइखि Lions Club of Kanchipur and the Lions Club of Kanchipur Greater की 2023-2024 की वैना नौना थौ पुगतबा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिंह असे Lions Service Center Kanchipur दा पांगथोखिबा व लोइनना अरे नो फम सिनेमागी थ्रम अमा जो पांगथोखरे 2023-24 की वैना Lions Club of Kanchipur की Lions M Milan अमदी Lions Club of Kanchipur Greater की ना Lion I रणबीना अनुभव प्रेसिडेंट सिंह वर्गने हाइरी Dalida nongkan leptana suba namini sore sahi nipugi manunga ngasingarang suriba asigumna kanba nong yaukidri hairi lambi kya amasung kaithel sing sing thumjin kre chathok sasinda khudongsa bu kaya mayok nare nong leptana suba manu oidra mi tara ga nithoi lekidre Union Home Minister Amit Shah na Lieutenant Governor B.K. Saxena da pontokna I pau hangki Srinivasapuri da leiba government school amagi phalang kithakre tha mari gi mamangda school si नहाउन सेंजन की बने हारी दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अपारी जिथा गौतम ना हाई की बता आम आदमी पार्टी ना वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पीगनी हाई अदु स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर दी थौसाद्रबा माले ए बिगो मेना इंफ्रास्ट्रक्चर की फिल्मसु भगत हनबदा मियंग संगयु बुरारीदा लेबा पुलिस स्टेशन सु सिंगना थमजिंखरे हौकिबा पुंग कुमरीदा नों चुखि सांग से मिलीमीटर चामगा यांखै फुंथोय यौकी हाइरी हौजिक अरोइबदा मरुय पाउन बिजरी सु एग्रीमेंट यावर बसना कागोन अमदी यान सेरोल सिंह इमालोन लोकगा मणिपुर प्रजा मयाम दा अथु मतम दि थोकनि हाइना लोगाय सेरोकी माइकि लेगि थंगपे संजय बोस सिंह मणिपुरी हनबिक्रो हाइना वर्ल्ड मणिपुरी वुमेन फेडरेशन माइकि लेगि होंग्रोबे स्टेट असिदा हदक थोगिबा थोंदोकसी कांग्रेस ना कुकी मेल्टन सिंह सु नौरन मन थोकनि हाइना बीजेपी ना मराल सेबिबसी बीजेपी ना मसाई मराल कोसिनजना बखोदनि हाइना कांग्रेस ना बीजेपी ना मराल सेबले ओइना दिल्लीदा नौकन सुथगी लियोय तरा बिथोय लेखि ngasi gidi image problem sanuk seba matang se rojere yam ba mu khana